Peppa i George uče dijeliti. Sunčan je ljetni dan. Peppa i njezini prijatelji igraju se na igralištu. Mačka Mimi ljulja se na ljuljački. Poni Doni spušta se niz tobogan. Peppa, ovca Suzi i pas Deni vrte se na vrtuljku. Možeš li nas zavrtjeti stvarno brzo? Peppa upita tatu. Na igralištu je i Peppin mlađi brat George. George je još premalen za brzi vrtuljak. Mama ga ljulja na ljuljački. Više, govori George. Nećemo previsoko, George. Reče mu mama. Ciu, ciu. Došli su zečica Tea i njezin mlađi brat Robi. I oni se žele igrati. Robi je donio svoju igračku dinosaura. Mogu li ja na vrtuljak? Upita Tea. Naravno, odgovori tata Praščić. Uskoči. Hi. Smije se Tea. Idem se vrtljeti stvarno brzo. Ciu. Reče zečić Robi. I njemu se sviđa vrtuljak. Htio bi se vrtjeti s ostalima. Uzdahne Peppa. Ako Robi bude na vrtuljku, nećemo se moći vrtjeti tako brzo. Robi je malen, baš kao i George. Premalen je da bi se brzo vrtio na vrtuljku. Nema veze, reče Tea. Robi će se igrati s Georgeom. Ne, reče Robi. On se želi igrati s velikom djecom. George ima igračku dinosaura, baš kao i ti, reče mama Robiju. Idemo ga vidjeti. George pokaže svog zelenog dinosaura. Dinosaur, reče George. Robi pokaže svog crvenog dinosaura. Grrr, zareži Robi. I George i Robi jako vole dinosaure. Mama Praščić i mama Zec imaju ideju. George, može li se Robi igrati sa tvojim dinosaurom? Upita mama Praščić. Ne, reče George. Robi, može li se George igrati s tvojim dinosaurom? Upita mama Zec. Ne, reče Robi. George i Robi ne žele dijeliti igračke. George, bit će vam puno zabavnije ako budete dijelili igračke, reče mama Praščić. Zatim uzme gospodina dinosaura i da ga Robiju. Robiju se sviđaju oba dinosaura. Voli ih držati u rukama, ali George je tužan. Rasplače se George. Robi, to je bilo baš lijepo od Georgea, reče mama Zec. Daj mu sad malo svog dinosaura. Mama Zec zatim da Georgeu Robijevog dinosaura. Rasplače se Robi. Čini se da dijeljenje nije nimalo zabavno. George i Robi uvijek plaču kada se zajedno igraju, reče Peppa. Oni su premali da bi se lijepo igrali. Vi ste velike djevojčice. Možete li ih naučiti kako se igrati zajedno? Upita mama Zec. Peppa i Tea pomažu Georgeu i Robiju sagraditi dvorac u pješčaniku. Vidite, ljepše je kad se igrate zajedno, reče Peppa. Sve je bilo u redu, a onda George je svojom lopaticom srušio Robijev dvorac. Zatim je Robi svojom lopaticom razbio Georgeov dvorac. Zaplakali su obojica. Čini se da im zajednička igra ne ide. Kako će George i Robi naučiti lijepo se igrati zajedno? Reče mama Praščić. Imam ideju. George, što najviše voliš na igralištu? Upita mama Praščić. Klackalicu, reče George. George voli klackalicu, ali ne može se klackati sam. Treba mu prijatelj s kojim će se moći igrati. Ciu. Rok. George i Robi zajedno se sjajno zabavljaju na klackalici. George i Robi sada znaju da je zabavnije kad se igraju zajedno.